Karlom, pini ada berta long penili sa mirasing ton pen arjuita. Karbi anglong abulon kimi alam arjulong pen lahai abulon kimi kilang jia phanpura pai kriser kep anikang sampho por malom Bangladesh Assistant High Commissioner Muhammad Tanvir Mansur lapen alang litor pai kriser kep ani kangsam por pai por malom Bangladesh Assistant High Commissioner Muhammad Tanvir Mansur difu rong sopi nang palisi difu circuit house along ajo kisang jia phan bohanang do alang li long ahemasor lapen asomar banghinita nang don alang lipen berta kya baham phangang bong kaching ki thana hot Karbiang long apolon do pualam arjulong si Karbiang long apolon kimi kilang jepan Karbiang long nang komria phan bang iglo puning jesi difurong sopia long kido arboretum garden lapen taralang so Karbi people hall hehui langji pusi alang li ningje alang li Bangladesh lapen Karbiang long Assam chipre ko iputa pachini. That is a densely populated area, a country in the world, and the population density in Assam is little less. That is the only difference. Otherwise, the food culture, the dress culture, the shops, the surroundings, sights and sounds, everything looks same. Particularly the shops, our tea stalls, our restaurants, roadside, the footpaths, almost look like same. Hamre na rong supiang bongchit circuit house along kikimpon tourist lodge kikim ipongton kokpen ningkanisti soselo claim to thide lasi pai ni phai kriser kepani kese hamren herbran chatumpen ademaklong along kahumridam kepedo dama berta pherangki hundor kroben bertang pale Hamre na rong supi alir cham kipedoji kipe maji lapen angtan pen hamre na rong supi killer sengai long he nang kilang kiwang hut kido kithaga phan tourist lodge ningkan hini baga prang pen kikim kirang chengpon lo Kikim kichenga hulating puluti nonan ki ahem kimi lut et nang pobonta non ke kikim kangtun ko jok kangram thong ahemanta chichar priyan velo lasi bangso kipa beng hoye hem puthot kikim kirang thusrak jephan arpu kido atum saika cheng thu jephan kc hamren head branch mepu timothy rong pi pena jok phirang ki atumang no jaipon Karbiang Autonomous Council Tourism Department pen hamren rong supia phan tourist lot nang kikim pipon abangke aningkan lo pending labang so New York parjabroyan be lasi tourism department IEM phan niltum chorjuing tung Karbiang Autonomous Council IEM lunsing teron lasi labang so hamren aphan kapanong pi labang so tourist lot abangke lapuan New York parjabroyan bet puma labang so New York parjabroy lake atumi dik pokam kalilo aningkan hini ki thom lo pending lasi nilitum jong poning tung Karbilo charli asong hin pen hamre na phan asonti na construction le nang pista me aki tangte bang se ningkan ka pending pudam lo nang non tan committee office dungjong ikim conference hall sta me no anda tangte PNRDIB sa me no tangte non labang so tourism department pen labang so tourist lot hamre na pharmanai kimpi pon ta labang so ahem ta non anta la New York par jabroyan versi pedower lang lasi labang so ahem nang kapit tangje phan Karbiang Autonomous Council Tourism Department aki hai lunsing teron lapen ladak local MLA nangli tumphan chuning rilo un anake prapen labang so hamre na long labang so tourism tourist lot kikim kapatang pon daprang je phan lapen labang so tourist lot puchor lali Tourist lot lapen hala central hall lapen PNRD la kaduk kowe incomplete construction kidoan sitame un anke prapen kapetang thuji mate kape cheklem thuji phan Karbiang Autonomous Council CM aki hai tuliram rong hangban same chuning rilo nangli leadership hut labang so lahai huya hem nang ki pi bangke ni tum chorulo sitame kapetang da prang je phan nangli andar kido EM lapen MLA kaduk bedo ans phan same nangli direction pira labang so hem lapen la incomplete construction hamralong kido anstami nangli kapetang da prangji phan nangli phan ningthelo nangli lam toy pipo Khati police tumpen pai ni phai kriser kepani lahore janalong rakya hormu kijor tumari dengpen rakya hormu kilongton VDP atumpen khati police atumaphan berta kipia tengpen police lapen VDP chilang si kiri ka kuru kepedo ponahun mafio chali episo asma bega me hemalong pen rakio hormu honthemi me heroina bor kilongpon non mafio chali episo asma bega ma phan police atum chipari deng pontanglo
Laso kiri kakuroga sai long khatkati OC SI Charan Mohan Singha Chetia SI Mridul Rudapol lapen WPC Purnima Pasumataretum Chirabdon Pini ada bertak lapan sekang ton paglon do methakmi korbang tu